Dragi prijatelji, pozdravljam vas. Ako jure u vašoj kući brzinom munje i kao tornado, sigurno je jako neugodno, ali i opasno po naše zdravlje. Miševi mogu oštetiti vaš dom, napraviti nered i ostaviti neugodne mirise svojim izmetom i urinom koji su jako štetni za nas. Također može biti opasno ako koristite otrovne hemikalije i otrove. Zato je dobra stvar da postoje neki jednostavni načini da se efikasno riješite miševa iz svog doma bez upotrebe toksičnih hemikalija i otrova. Iako mnogi ljudi bacaju kore od limuna i stare poklopce od tegla, nemojte to činiti. U ovom kratkom i korisnom videu dajem vam savjet i tehniku kako biste ih mogli koristiti u odbrani protiv miševa i štakora. Najbolja stvar kod ove metode je to što je potpuno prirodna i sigurna. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal kako biste pratili naše korisne savjete. Pa idemo na video. Potrebno vam je nekoliko limuna. Iscijedite sok. Nama su potrebne samo kore jer one sadrže mirise koji se šire po prostoriji, a miševi ih nikako ne podnose. U svaku koru sipajte neko esencijalno ulje ili ako nemate, može poslužiti maslinovo ili obično ulje. Sljedeći sastojak koji zajedno u kombinaciji sa limunom i uljem miševi nikako ne podnose je crni mljeveni biber. Efikasniji je nego biber u zrnu. Ovaj prirodni repelent spriječit će miševe da ulaze u vaš dom jer ima jak i specifičan miris koji miševe tjera. Postavite ove korpice sa limunom na tavane, stare šupe, pored vrata, prozora, otvora, šupljina ili pak u vaš vrt i miševi i štakori neće dolaziti u blizinu. Budite sigurni da će zaobići vaše imanje. U košarice od jaja nasula sam ulje. Možete koristiti suncokretovo, maslinovo ili bilo koje drugo eterično ulje. Dodajem nekoliko zrna pšenice. Treći sastojak, a koji je jako važan, je crni mljeveni biber. Miševi ne vole biber, a u kombinaciji sa uljem biber će raširiti svoj miris po kući. Dodat ćemo još i građevinski cement ili gips. Ovaj prirodni repelent spriječit će miševe da ulaze u vaš dom, ali ako se desi i da uđu, privući će ih pšenica, ali neće preživjeti zbog sastojaka koje u sebi sadrži biber i cement. Nastavite sa praćenjem područja zahvaćenih miševima i zaustavite postupak samo onda kada postoji dokaz da ih više nema. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju.